Tala Fou o tala mai Ausetalia le radio Samoa. O mau mai le lipoti le whalablave na wheto ai aiwa le helicopter se lua i le Coast le foina ave natu ia tātou lipoti i le teimi usola. Ma wata uai ele ilangona ina i le pailate o le helicopter le ananga i ane e tūla ele ele se vala au watu le reitio o le pailate o le valene le ana alu e se atu mai mutawhanga. O le unga le usuenga na whaia le Australian Transport Safety Bureau, ma wale le uma e lua e umia le Sea World Helicopters, na wheto ai mamadidi waitanga te toa wha, i le aso lua o Januari i le Gold Coast, a toi malisi to ono, na manunu ai matong fitia i mautanga sengase. E se ria ma le whate si marifitu miliona, tangata Ausetalia o le a maua se whaopoponga, i a lato tupe maua mai le malo, i le masina nei, so niai le taunga tau le soifuanga, wa iai le atunuu. Wari patia le 7 News o tangata e maua benefiti, mai lato e tausia ngase po carers, o le a maua se whaopoponga, e tolu se fitu tala rima susene le rua vaiaso, whaopopo i a lato tupe e masani o na maua i le epiriota. A matatu lai le aso ruasipulu o mati, o na maua lea whaopoponga, ma le aofia i fwoi masuinga mo i rātou o lo maua le job seeker payment, ma le app study. O le a maua fwoi seisi vai ngā tupe whaasili. Whai mai le minister o whea ngai mane au nanga Amanda Rishworth, o le wha moe le malo i a tari atu, mo se whasosoani nei tangata o lo i se tūranga maa ale, i le nei vai tau o no lu i tau, i le tau o le soifuanga. Ui lea whaaringa, a wari patia fwoi whina ngaro whaario nisi, e re tai lava lea whasosoani, pe a whātusa i lu i tau o lo whea ngai matangata, i le nei vai tau. O lo whea maua e leo i sini, nisi e sira whiani whamtaranga i wharamrawa na tupu i le tu i mātou i se sifo sini, i le pō na pō. O se tamai fitu sulwari tau sanga le matua na tau whia i le wharamai, ina ua maua atu o matapongia i se mga ala i Epping, lata i le valu i le pō na pō. Wala ua nei le whasosoani whapawave i le wharamrawe nei Baronia Avenue, ina ua wharangoina tangata e au mau i lea pito, le pa o leo tele ane, ma wa ai lea tamai lungo le tele. Masaramiana la vei sa taavale e le itu ane le taavale na fiai. Sa whai e tong fitinga leo ma paramedics, ma vei nā tuai roa i le wharamai i North Shore, ma ua whai roa mai i ei manu anga i lo na uru mai tinga ina. Ua whai aneiso e suenga, a ua tā ua sa taavale lanu moana vai o le sedan, sa anga i atu le whai tū le le taimi lea, o lo masaramia, o le taavale lea na fiai lea ta mamatua. O le saua fautuaina o se tasi fwoi nei o aso vevela i sini, ma o lo fautuaina fwoi o noa a fiai nisi o tonga vau i le afi. Vai mai e taipei lava o le vevela o le asona nafi, a vai te isi i le so. Vai mai o le tolu sufati ke ri le tele o vaenga o le stete, ma whaasolo atu i le tolu suru ono tike ri. O whaino mai le weather zone, o le aangiangi fwoi matangi mai matu i se sifo, whaasolo fwoi na malosi nisi o taimi. O lo sauni fwoi marawaenga le tinei mu moni afi, e ono sa sawane a toa male afi i Tamborura, pe ama 5 kilomita i reitu i matu o Bathurst, o lo ngāriru e nei fui mu. O whautua mai le vaenga le puipuinga i a sila i upenga ta whaerangi a au o nanga taitasi le stete, mo whaamtaranga o pitora tamai e whaatatau i winga o le tau. O lo i nei rapta inga o afi le Central Rangers, wa pe fwoi male Greater Hunter. Taramanumuli, o fola le whainga maloa ni Sawelese, na o lato fausia le tusa mare lima se lau, o whale a onga faumo a onga amata i le setete, pe a whai a malo mai le isi whainga pālota o lo manei. O a onga amata fau nei wa fuafua e whaatautaia i le whainga fau wa fuafua, e te tawana amata whaanga ioi pe a o atu, lua awhetau sifulu. Whai whalanga le Premier o le Steto Dominic Perrottet, e whapeo se tasi, o le tasi le piriona wa whaatulanga le malo mo le fuafuanga le nei o a onga amata, e 5 se lau, o le a amata na whaanga ioi e le whae ungo le tausanga nei, e iwa sifulu a onga e whausia i Western Sydney, maisi e siria maritolu 5 sifulu, o le a whausia i vaenga ese o le atunuu. Tara ia le Radio Samoa, mo le nei a solua.